Ibara baba ibara mama emuna nzoni gango na yacha sango chichi ndapre ti la yingaso a sango na molongoni ako na ako izili cha sango chichi fanala so aikina biko okuso onso si biati kodro pour ce Faustin Archange to adera ayamba na kubuchi kusala ti lo pakara Vincent Nyakarundi so le qui est chef d'état-major adjoint na kodro se ti Rwanda so si le qui na tambula ti kusala na bongi na teretilo lembeti Rwanda Olivier Kayumba nga na chef d'état-major général de Africa Zéphirin Mamadou Tambulango ti a kusala cha turugu nga na mungo maboko ti kodose ti Rwanda na afakati be Africa aikia kotat nezo si asigi na ndebeti pikango patarasu asango nando abemo merci na la mingi tontiso ala mami ba gango ti bango meti kodozo qui subordonné na relation tina itati so ti kodroti ti Rwanda aninga que na ti cadre ti kwaso depuis na lisara akina ti volé use ambini aturuguni agana kodroti minuska soit la sa qu'on a beti bendo tigigi ambini agana ti cadre bilatéral soit dépendre directement na armée ti état-major ti kodroti Rwanda na état-major ti kodroti et beti kodroti chef suprême ti armée donc on est saramina quoi il faut gana bilo beti lo ti tenir rendre compte donc état ti chef d'état-major ti Rwanda na équipe ti lo espère à la gana mageti parce que entre temps na cadre bilatéral il allait signer protocole na ti cadre ti opération et bien ti cadre de formation là à la keba surtout na ti cadre de formation Angoyiso et qui n'a itati spécial soit que 200 presque 300 soit là son nécessité Rwanda en cas de formation l'école d'état-major n'a ti amila à formation soit la gabana Konkasai a qui formé n'a ti niveau ti sous-officier na soldatier so tout là-bas bir 1 bir 2 bir 3 soit qui est fruit là. Alors donc na yati cadre so iti révisé protocole ni à mi parcours parce que et qui gonaning lui fonctionnement ni qui est révisé en fonction qui avancé ni na et ga ti guli fanandoni sera propositionné à gati fanabiati kodro a fini ango boso izana yati protocole so lani na mélodie là. Donc, on a quatre opérations et qui va falloir, il faut y renforcer aussi la capacité. La tendance, il fallait égayer la maison qui a des détails sur la commune à côté de Tourgou. Mais on a quatre formations à niveau nisso et qui est état-major, il y a aussi à niveau de la course à jeune officier, application à cours capitaine parce qu'il y a un jeune mingiso. Elle a accédé l'année après. Voilà, Batiso et il fallait dossier, rapport, tu fais une petite formation, tu réunion, tu espères, ceux qui n'ont dit, les gars qui font la biati kodro, donc il t'a timidé kodro sur Rwanda, le mot c'est le gars qui font la biati kodro tika. Il fallait à la bouli de part et d'autre travail, s'il fallait faire si fini signature, petit rapport, petit protocole. Réajuster so finini so et goti signan de tizama ko na bin CCT Rwanda na moitié juillet banda ti so fadiga ti tenemo rapport ti kwati na biati koro c'était le bando na ndoni le porter habituel pour appréciation décision et le kolo na biati koro tika et na ndangbani a vitala wo c'est goti soane mabako na moitié juillet na Rwanda. Benisa ngone ke tiso dunia mobimba sepela birila prososo ko talangoti bumingo place ako na siriri so aike bendo tigisi a soroni ndati langoso aike tifa njoni so pikango patara aike sara mango tere ngana bumingo tere titene kodro amai asango nando nanga titati junior maliavu.
guda ti soro lango so na lango myombe ti nzeti kakauka ti ngusa kuse balia konandoni ngamba abumbi ti bendo ti gigi tene asipela kota matanga ti jutingo ndo okonga na tene ti sirri aike ngweso amuti tene afanda ngusu ko abumbi ti bakodro adwa ti sara ti tene ala mai tene ti sirri ala kanga lege na tene ti akpaliso azu aike wara ala kpengba bumbingo ako ti azu asara si dutingo ti azu ako ata amarata la ndende ajuti yesu akita tene na dunia mobimba tene ti sirri nga na bumbingo ako ti mai na ndusu kwe azu akida ti tene ti sirri nga na maingo akpengba alimbi azu so aike duti na yati andu oko tungana akutazu ti danzapa ala so aike sara poroso wala ki sara poroso pepe alimbi ala duti ako ti tene ala kpengba tene ti pardon nga na yengo terrain na poputiala asepe la lango so ti tene azana peti azu ngangu so ala limbi ti sara ti tene ala bata sirri gala kanga legi na ayeti ngangu so aike sinazu nganga ti ayeti ngangu aike shoni aike yesu aike pupa kodro danila kota bumbi so ereni aike UNESCO abagigi ti tene akanga legi na akpale nga amungangu tene ti eti sirri na akoli nga na wali na legi ti anzuni yesu molimbi ti wara fangoye na legi ti a science a informatique nga na culture. Kete kodroti sakusa so aikena yati baba kagumba yati bongi ayamba na biko ushuso so matanga ti sungo maboko na bechimeni mbeti so si aike gana siri na mango terrain na popoti a communauté peul ngana a chrétien si matanga ni atambula na dawati ya kotazo ti dabata ti bavaka so ngana lo so si logana ireti gouverneur ti bazu bongi grand bonheur yangu minda lichasa. Ngunga so ayeke ti gingo pepepe ma ayeke ti timingo tere awa be Afrika so alango na sese ti sakusa na ala so ayeke amborogo na ayeda biani ti suma mboko ti ala na gbe ti beni ndurumbe ti so na yanga ti poto aere ni atene pacte de non agression ti tene ala za asarango ye ti ngangu na tere ti ala so ayeke amborogo na awa be Afrika so ayeke lango na sese ni ka ti lo so lo ayeke makonzi ti sese ti sakusa logoda ti fangia ti be ti lo mingi na peko ti sugungo mamboko tala na gbeti ndurumbe ti so na mungo tene ka lo so lo ayeke mokonzi ti amboro so ayeke duti na sese ti sakusa lo goda ti fa so ala ye da biani ti za ambeti so la so ala goda ti su mamboko tala na gbeni ti tene ala sala kwa na lege ti ambeti so ala goda ti suru mamboko tala na gbeni si kodro sese ti sakusa alingbe ti wara siriri ti lo biani ombe bambete so isuru so pender di piso iso di piso iduti geso yo kwa kada petatimi mwenga iso mabaso asara ginja pala aleke ini asara me ikanati peni konjo oko na mileti ya pena ijuti sakusa so isumbete so tene oko da mango tere iko ikenangia la so itadi so so ko age bene yangati yula mwenga mbeni juso aketeti bene la ala kemoni ala kemona tilege aketena toso ne ju mwenga iso iketi inga japa so to na aleke la so langu timo awunji akiwunji na pokoni so beni oko la so itena me ikenati ngia na so la so isumbete so la so beti ikenangia mbitena mo itatimbi ikenati timbi ikene oko agate o mulege siriri awe loso lo eke watoka ti alezo ti gbabaka so lo goda ti tene mbeti ni biani ala suma mboko ti ala na gbeni awe tene ti siri alingbe ti duti yeso angba na le ti mbeti pepe me ayeke yeso ala so ayeke lango na sese ti sakusa ayeke bani biani na le ti ala si ala lingbi duti be ako tonga ti so ala hinga akpale ayeke soni mingi na ya ti kodro et surtout tonga na amulengi a chrétien na musulman abombi si tonga na ye tonga so asi ayeke soni kpale mingi e na lege ti bango ndo ti gbia ti kodro ayeke ti tene bikali ti lo depuis toujours ti tene paix na réconciliation na bilo ti apeuple alors ye d'abord kozoni ti tene migi merci mingi na organisateur so ala tondani na début ti crise so jusqu'à là so si asi na signature ti pacte so ti encouragé ti félicité ala parce que duti ngo na kodro na siri ayeke nzoni mingi chrétien so ayeke lango na sese ti sakusa alingbi biani ti kpe ambeto ti mbeti so asuru si tënë ti siri alingbi ti kiri biani na sese ti sakusa ka
ilona kete kodrosi sakusa ikirna batati bongi ti fanala sondo sosi aiki kai kobela ti pembe ti centre hospitalier universitaire awara nabiko okuso onso meni bako ti kusala wala fauteuil bucco-dentaire ti tene amulege ti tene akusala ti kaingo kobela ti songo pembe alimbi ti tambula njoni Jeanne Bernila Kwe ndali tsasa. Là, c'est que meni fini service aussi avec qui sont en Pembe. Soit il n'a pas de bucco-dentaire. Là, il a italien immatériel. À la salle ici, il a fini à machine. Là, c'est que fini à machine. À la bande de ça, il y a caille, son terrain, caille, pas si tu as son papier. Donc, il y a un gars qui a un petit mingi. Il y a un petit qui azo apesi façon la communautaire si soin pembe cha a machine na ngasi muyala tene fauteuil dentaire moko wara place si aza pasi son da sa fauteuil dentaire moko wana bimba sa que stérilisation na machine quoi que da si azo aga a machine na secrétariat stérilisation ti ba leta machine ni et façon habitué modifier la fauteuil na façon a mutonga na pembe non service so ça quoi toi ça ton ceci il ça ton sambela kwa nzo moga la consultation moga mo futa mi ketenginja de façon si a machine na ba tombe dimo donc à service ça ni 5 pp contribution même contribution type communautaire donc la participation communautaire il renouveler na a tumba so dafi vote c'est ça pour ça la team zo quoi a pesi gagi bangi mo ba pesi gagi sans problème. Donc à partir de là, cause là, il y a un service qui est pas. Mais faire ça à partir de là, service ni à Zianganao. So à la fois gaba le tchala. Donc il y a billet ngangunganga na terisi batama kumbaso pasa kumbaso à côté million mingi. À côté million ba là so mo sina ma na hôpital de Bimbo mo ko wara cabinet de dentaire. So docteur ma deuxième William la gandonika. Lola si lo sara si là so gangi azichi na stigi. Donc le que le gars pour nous de tikwani, le que billet na inganga ndo tikusara so sara so tene machine ni abuba pepe. Nambagi meni pikango patara tambula biko kusanso na popoti maître Crésia Lumande Kazima ngana awa manango petit bibliothèque institut ndani aiketi pusu a wa manango petit so wala titene azanzara ti kusala ti fangongbanga na Betchala Janila Kwe na africain amolo ndali chasango Kimbrumbru na dawati danzapa apostolique PK4 ayamba na langoti lasso awa manangombeti na ndotene sosi adini atene café juridique yeso alingi mulege na ala sosi ake manambeti na mbagenika ngana kota zo swaga ti fabi betala na ndoti tonga na ngesi alimbi ti munza anala ti ndoye tene ti awa fanganga gimara yeso abagi gina mbageti Nutek Institut ningala mbagi gina mbageti École normale supérieure ENS sosi amolengi awa manangombeti ala sosi ake bembendo ndoti manangombeti ngana ababa na mama kwe agagbanibani na legeti mbela sosi bundu wa kundu ti seja atonala bon l'embiti seja déjà la mi la ngoiso de commencer concours ti so amengina de la dati ala ta tongana avocat ala défendre devant toute pénal spécial ani ala déjà la monsala wundi mula la certificat lembi ci droit de l'homme la kodotigi yeso yela ni pada tene ala mule di tene ala sara activité ala poala tia lisitala et puis la préconisation de la tia quartier objectif c'est là vraiment de la tia quartier tene petit qui est à une d'histoire droit de l'homme mais il changeait habitude là donc so il garani soit pose au cours de ce sara là donc pour va que la tension sara pour soit zendé la mingi la tia il faut amener de nous soit de salle préparer par exemple là tene yeso ça va faire tene mais amengela ni ya la buwa bitu ni ndio la kida tena kula kujita itape mais kwa la pete na la sara la vuni na bangondo ti seja damana ngombeti alimbi ti tena dutindo so amulege na amulengeti na meti mais ti tene asasi ala wa kobela pep la kona ta sanguti ambe na bumbi akundu sosi ekemo maboko na akusala ti biati kodro pour so Faustin Archange toi dera sonalini pakara Isa Mamat Umar Gweda Biri la poso soti ziazile na yatia do wala a kanivo na nga ti ziazile na ndoti balabala Abel Ngumba asang na ndoni na nga ti aitati
aini kwa atondani gina monimo abelengumba susi ala yu abongo chi kusala chalani ala susi aike na chi abumbi ngana a association susi aike titene ala muma boko na gbachi kodro professeur Faustin Archange Twadera solaso ala gati tene ala sara kusala ti zingo azende aike tene susi asigina nga ti lusuleke wakwasu ti bumbini na terati lusuleke bando nando ti bumbini ala gana a yeti sango na akusala ni titene ala zi azende kweso si aike na yati ando akosu nga na yati a du wara a salti so si a ondoni nga titene ala bale a salti so aike nga na devant ti a dati a kangoye so si azuni aike kaye da si ala yeti tene ala zi azinde ni pepe aike tene so si a sigi na yanga ti lusuleke wa batango nginza ti Ouseni ti Bumbiti Cax. Bangati so na yati 3e arrondissement qui association so a soutenir Gbachi Kodro et qui ça chaque samedi na association quoi ensemble na coordonnateur ti parce que na yati 3e arrondissement le col le fait membre du 3e donc qui ça quoi ensemble na lo 3e na 5e il ça quoi ensemble na lo. Ten so mi doit tena ti so il faut la gala quoi la ko bani na samedi tena ibumbi tera oko isara Gbachi Kodro parce que initiative na lo no Gbachi Kodro so lo la lo ke sa kwa ni si ko mu poko na lo maboko na maboko so existe ne so ti tena ya ti arrondissement ti a du propre chaque samedi ti tena ndoni ko izan ndoni ko na siriri la banga te ti ba ti so mi ti tena association so kwa la gala so pe ti tena la ki ala ga ko gba na samedi poko ti te la ko ki sa ndona du propre ton so. akusala ti Gbachi Kodro so si biati Kodro professeur Faustin Archange Twadera azani na sesi ambala ko ti tambula na yati gbatachi bongi bumbi ti bembengondo nando ti akusala ti Gbachi Kodro sina agarati asina bien na la poso so na agarati combattant na ti kilomètre 5 ngana menando so si akusala ti zingwa zende so aike tambula da so mokonzi ti Gbachi Kodro Bruno Yapande ngana tereti lo itati lo beyon bia so batne ti fango mangana be Afrika Arnaud Djoubai Abazen aduchinga na tia kusala ti zingwa zende so asango na ndona ngati tati Obed Koyameli dali ti kusala ti Gbachi Kodro bumbiso aike bando nandoni agweda laso na yati agbafaka ndendende ti tene a sara kusala ti zingo azende so alagana a bale pel bouet nga na a la ti association so alaga gbani ti tene ala muma boko na bumbiso tene ti zingo azende so aike na yati marché ti combattant marché ti kilomètre 5 nga na ambeni andu sondani aike ti tene azi azende kweso aike na yati agbafaka so aike na ti Kodro sise ti Afrika titene ndoni aduchi polele lusolo eke benyo bia so abatene ti fangong manga lufaso opération Gbachi Kodro aike titene azi azende kweso aike na yati Kodro titene azandoni polele titene lege aduchi nzoni si awabe Afrika alimbi ti tambula nzoni nga tene ti seni ti a molenge ti Kodro mokonzi ti azu ti kangoye na marché kilomètre 5 lo eke fanayi bibeti lo nando ti kusala ti laso linga comment tene so beta no sokre lani ge isalo de so il a ministre Bruno Yapande il pensait yati garati Mamadou Mbaiki kokoro kilomètre 5 akifi so to atayana pe yati garani aki vite nous galani na tombe sans tenir à la dégagement de légué à la liati galani à la bukai à la ya il ne peut ça président il pensait ya la zembeni ko akapore taifa utakira dibeto tifa usete ça la peut de akia sagande et qui a zuni yora di garasi silusunga lweke bando nando ti bumbiso lweke fanayi apikuti akusala ti laso limu merci ni na centrafricain ko e bagena bagé so a monter la kwela so ti sar ti Kodro a commencé et puis na bageti aéroport so na kutan d'après amlenge ti 8e arrondissement association abi akemba amlenge ti Kodro kumbitere ti titenaka na kwa tili lumlango a zenenene so kan tilege to moluno na aéroport ko moni lege kulele lege pendre igundala na faso pala sala na preso itati ministre d'état de justice opérateur tili na sara kwa na masika sola so a commencé depuis aéroport jusqu'à marché combattant kwa ni jusqu'à Tisina 8e songa na bagiti 4e ambena penga ngwamna ngeti korokeka so que sara kwa depuis Maravena Tigani jusqu'à na croisement 8e arrondissement Tengitere na l'association na bagiti combattant ngeti ko ngona ni ndala
tena la ba kwaniso ala twati kumunanila na coordination technique bodakisa kusa na la soka mbaiti kilomètre 5 so la bumi kamingi na inga so kilomètre 5 akondo so la kwe pala keda paleti zender paleti seni atekanga mumingi nila izala kwe ngamuti kwe na kilomètre 5 c'est kilomètre 5 ati vraiment libéré usala so abagigi ndali ti nzoni bangondo ti akutazo ti kodro so ayeke ti tene zi azindi kue so ayeke na ya ti kodro na sango ti kodro wande ti undina ni ngbe na gbia ti kodro ti Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo angbala kue ti mu maboko ngangu ndali ti kodro ti lo ayeke na ya ti alango so onso si akiri soro lo ti duti na li ti mbeni bungbi so iri ni partie des peuples africains de Côte d'Ivoire so si atambula na ndö ti sarango ngia ti andara ti Treichville asango na ndö na yanga ti Tatie Junior Maliavo ayeke na ngoi ti kota gongoli ti kama poroso pepe asei si ala goda ti soro Laurent Gbagbo na lango bale akona usho ati na lango bale akona uku ti nze so yeke da na ndö ti sarango ngia ti Treichville so ala goda soro lo ti tene lo la lo duti na li ti kama poroso so andaka lo fala ti lo tene lo lingbi pepe ti tene lo duti na li ti kama poroso so atene ni kue agbi ongi na ngoi ti kota warango tere ti ara na lango mbamba ti nze so yeke da na ngoi ti mbeni kota bumbi ti ala so ayeke na li ti kama poroso so si Laurent Gbagbo ata ti so azoni ahunda lo atene ifo lo gue ti tene lo zi amolenge ti kodro sisi ti Côte d'Ivoire so ayeke na gbe ti kpale lo fa ti lo na mbeni penge tënë so lo tene ni yeke za ala pepe ni yeke ngbagi na ala mungo lege ti tene Laurent Gbagbo aduti na li ti kama poroso so ayeke nzoni mingi tënë ti ala so ayeke na ya ti bungbi ti kama poroso nduru na sorongo akota zo ti kodro na mbage ni ka Yanja ba mama ya yanga ndaki na ndö ti sango so si ya sango ti yanga ti ndape so akonda ni kiri na asimbi ate ti so si ala duti la kue betajo na dalingo ti be afrika aduti miambi zi ala waye fade tongana nzapa abate ina ala yeke wara tere mbeni la ala ngoi zo